барлық ғалемлеріне yoqtan бар итеп, тәрбиелеп, иксіз, шексіз ризықларын беріп, тәрбиелеп тұручы Раббыбыз Аллах Субханаху ва Таалага чын көңіллерімізден әйткен, чын йөрәктен әйтілген, ихластан әйтілген мақтауларыбыз, хамд сәнәләребез һәр вакытта булып торса иде. Сөйекле Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга көңілләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Аллах Субханаху ва Тааля әйтә: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Ey mümin Müslümanlar, eğer de cümğa gününe ozan eytilip cümğaga çakırılsağız, ol vakitte fes'av aşıkkan revişte, yani tiz arada aşık başık tügül, ezirlenigizdi, aşkınızdı Allah Teala'nı zikir etergedi. Demek bunda zikir imamның hutbe сөйлеуі, namaz okuubuz, şuşunda zikir tesbihler eytubuz, bütünüsü kire şuşunda. Fes'au ila zikrillah. Aşkınız Allah Teala'nı zikir etergedi. Cemaat, mine şuşu zikirni Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala bik köp mertebeler eytip, isibizge düşürüp, zikirni köp eytirge koşa. Mine biz cemaat zikir degeç, nersen anlayız? Mine biz hazır Allah Teala'nı iske düşürüp oturabız. Vagazibız bu zikir. Tınnav, şuşunu tınlap Allah Teala'nın büyüklüğünü anlav. Onun sözlerini tınnav. Hem onu başkalarga jetkirүү, hem şunun bilen yaşav, ol zikir. Şuna göre Allah Subhanahu ve Teala ayta: "Fezekkir in nefagati zikra." Eğer de senin zikrin iske düşürüwün faydalı bolsa di, kişilerge fayda ketire turgan bolsa di, sen alarga islerinde düşürdi. Ve zekkir ikinci ayette ayta Allah Teala: "Ve zekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin." İslerinde düşürdü. Zikir itu, iske düşürü. Ol mümin Müslümanlarga fayda getiredi. Lakin cemaat, eğer de Kur'an'ı okup, mağnesin Allah Teala şulay dip anlata deyip, şulay dip eyte dip anlata kalsan, koy bir kişiler cemaat tınlap oturgan vakitlarında, mesela meclis bulsan birer nindi, yaki cümğa, yaki gayet bulsan, koyağını bulmasın, hatta küngüller neşkere tırgan urunda, kabristanda da, hatta kişilerin kaybirleri bir taraf kala. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah Teala ite, ol zalimlerinin de hasretlerine de arttıradı. Kur'an, zalimlerinin Allah Teala'nın yolundan çıkıp, dürüst yoldan barmıtırgan kişilerinin, bızıklarının, yovuzlarının, Allah Teala ite, onların hasretlerine arttıradı Kur'an'da. Cemaat, mine şuşu Allah'ını iske alu, hem gümümen Allah deyip eyte alubuz. Allahu Ekber deyip azan eyte alubuz. Allahu Ekber deyip eytip kullarımızını küterip namaz okuy başlaubuz. Bu bik zor bəxit. Çünkü cemaat, bu Allah'ını ılılav. Çünkü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ite, Enes İbn Malik radıyallahu anhu tapşıra şu hadisini Sahih Muslim degen hadis jeyintiginde tababız.
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. Subhanallah. Kıyamet jitmesdi. Ahir zaman jitmez. Şul vakıtqa kaderdi. Jir yüzünde Allah, Allah dip eytüşe bulmaz ol vakıttadı. Görəsiz mi cemaat? Zikir, jir yüzünde zikir kolmağaç, Allah Teala kırıp sibire barısında. Bütün işimizin başında Allah bulğanga küregine, Allah Teala'ga gıybedet kılıçılar bulğanga küre bu dünya yaşayı. Kayı bir kişilerden işitesen, barıgız, okuguz, bizning içinde okup kaytıgız. Bit separap oturup kına, yani dua kılığına köz aldığında tutalar indi. Bit separap kına, dünya barmıyor ol, deyip eyteler. Barıgız, okuguz. Cemaat mine şuşu, ol indi bit separo degenini gıybedet deyip eytesi kele indi. Gıybedet bulmasa, gıybedet kılıçılar bulmasa, mine şuşunda meçitte bit separoçular onun eytü boyunca indi bulmasa, birse de yaşamasıydı. Şoň köre cemaat Allah'ını iske alıp, gıybedet kılıçılar bar iken, mine şuşular arkasında dünya eli yeşi, mine şuşu kişiler arkasında. Allah'ını zikir etüşüler arkasında. Allahu Ekber deyip eytüşüler arkasında. Subhanallah, elhamdülillah deyip eytüşüler. La havle ve la kuvvete illa billah deyip eytüşüler arkasında. Namaz okuçular, gıybedette buluçular arkasında dünya yaşayı. Cemaat, Peygamberimiz hatta sallallahu aleyhi ve sellem tıygan, bir urunga oturgandan soň, Allah'ını zikir etmiçe bir nesede sileşmeske, yani sileşsen Allah'ını zikir eterge kuşkan. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birer meclis degeç, oş meclisi deyip oylar gayrami, meclis oturuş degen söz. Birinde oturuş bula, jıyılış bula, sileşeler, ahırdan niçe gittirip Peygamberimiz tamamlay? Gafu sırab tamamlay cemaat. Allah Teala'dan gafu sırab. Mine koy bir kişiler uçraşalar, sileşeler dünya boyunca. Anda hatta sügünelerde dünyanı haliteler. Mezekler sileler, el uyatsız mezekler sileler. Hem taralıp giderler şuşula cemaat. Kimler bu? Nerse diye beyte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer dedi, bir jirde dedi, kişiler de jıyılışsalar, nindi de bulsa iş hakkında sileşselerdi, hem la yezkurun Allah ve la yusallun alen nebi, Allah Teala'nı iske almıyorlardı. Zikir etmilerdi Allah Teala'nı. Hem peygamberge salavat etmiler. Allahümme salli ala Muhammed deyip. La yakumuna illa kema yakumu an cifetil himari. Şuşa urundan tırıp gitken vakitlarında dey. Olar dey cemaat nerse dey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İsi bizde kaldırık. Şuşu vakitta dey. Olar eytirsinle işek üleksesi yanından tırıp gitken kebek tırıp giderler dey. Mene ülgen işek indi ul islenip sasıp bitken. Hem şuşu işek üleksesinin sasısı alarga singip, hem şuşu ülekseden avuz etip gitken kebeklerdi. Görəsiz mi cemaat? Allah Teala'nı zikir etu. Niçin üleksedi beytanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü her bir Allah'ını zikir etu bütün eybirge jan ire cemaat, tirilte. Niçin hayvanını çalgan vakitte Allah ismini aytабыз?
Чөнки җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең исемен әйткәннән соң ул хайванга без аны шалабыз, ләкин җәмәгать ул бәрәкәтлегә әйләнә. Без анырга җан өрәбез. Ягъни шушы иткә bütün эшеңнең башы бисмилла, изге эшләреңнең башы бисмилла. Нинди генә эшкә тотынсаң да Аллаһ Тәгаләне зикр итеп эшләгән эшең бәрәкәтле була. Һәм менә җәмәгать шушы эшләребезне терелтер өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шуңа күрә әйтә: "Ва иза кудиятис салату, фа иза кудиятис салату фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллаһи вазкуруллаһа касиран лааллакум туфлихун." Әгәр җомга намазы укылып тәмам булса ди, таралыгыз җир йөзенә, кем кая нинди эш белән шөгыльләнә, шушы эшләренә китсен ди, таралсыннар ди. Һәм алыгыз ди дөньядагы үз өлешегезне ди. Бүген җомга көн дип әйтеп, аяк бот күтәреп ятыгыз дими? Ягъни җомга көн ял көне дип әйтеп. Аллаһ Тәгалә алай димәгән. Әлбәттә ял итсәң ял ит, ләкин турып китегез дә ди, һәм дөнья эшләрегезгә таралыгыз. Ләкин шул вакытта нәрсә? Вазкуруллаһа касиран. Күп итеп Аллаһ Тәгаләне искә алыгыз ди. Зикр итегез ди. Күп итеп ди. Лааллакум туфлихун ди. Бәлки шул вакытта ди, сез ди бәхеткә, уңышка ирешеп кытылучылардан булырсыз ди. Күрәсезме? Бәлки шушы очракта кытылырсыз ди. Аллаһ Тәгаләне искә алу җәмәгать тормышыбызның, эшебезнең хайырлы нәтиҗәләргә китергәнлеген җәмәгать онытмаска кирәк. Сахабалар курыкканнар җәмәгать менә шушынардан, күңелләренең Аллаһ Тәгаләдән аерылып китүеннән курыкканнар. Хәтта җәмәгать уйлаганнар, мунафиклыкка кирип китмәдек микән дип, нифак дип атала. Без икейөзле түгел микән дип әйтеп курыкканнар. Мәсәлән, Хасан әл-Басри рахимахуллаһ сахабаларны күргән кеше. Табигин, Сәййиду табигин дип атала. Шушы сахабаларга иергән кешеләрдән, зур галимнәрдән 30-га якын сахабаны күрдем ди, җәмәгать, ин бәхетле кеше. 30-га якын сахабаны күрдем ди. Шуларның һәрберсе ди курка иде ди, үзе өчен мин мунафиклардан түгел микән дип әйтеп ди. Шуңа күрә Хасан әл-Басри әйтә, мунафиклыктан лицемерие, икейөзле кеше, эшеннән ышанмый торган кеше, тыштан гына ышану галәмәте күрсәтә торган кеше мунафик була. Алар курыкканнар, мунафикларда булган галәмәтләр бездә юк микән дип. Һәм Хасан әл-Басри әйтә, мунафиклыктан курыкмый торган кеше ул инде мунафик ди. Миндә андый сифат юк микән дип куркырга тиеш. Алар да дөнья көткәннәр. Хатыннары булган, балалары булган, сәүдәләре, бизнеслары булган аларның. Әбу Бәкер булсын, Госман ибн Аффан булсын, Абдурахман ибн Ауф булсын, һәм башкалар. Ягъни шөгыльләнгәннәр дөнья белән. Хәтта курыкканнар байыганнан байый баралар. Бер туктаусыз Аллаһ юлында диярлек садака бирәләр. Аларның Аллаһ юлына китереп биргән алтыннары җәмәгать беркемнең дә садакасы белән чагыштырып булмый. Хәтта үзләре үлгәннән соң аларның алтыннарын балта белән бөләләр. Балта белән. Исән вакытларында шуның кадәр алар Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен, аның тыйып, ярдәмен тыйып, байлык аларга килә дә килә. Нәрсәдән? Курыкканнар җәмәгать. Безгә әллә Аллаһ Тәгалә дөньяда ук кире кайтара микән дип курыкканнар. Шушы хөрмәтле кешеләр,
Dünyadagi iň hürmetli kişiler, onlar sahabeler bit. Peygamberimizin sahabeleri radıyallahu anhum ve radu anhu di Allah Teala. Allah onlardan razı buldu di. Hem onlar da Allah Teala'dan razı buldular di. Körese cemaat, bütünüsi korkkanlar biz münafık tugul meken deyip. Nerse mesela Hanzala degen radıyallahu anh bir sahabe Peygamberimizge Kur'an ayetleri inip bargan vakitta onu yazıp turuvçulardan, yazıp baruçulardan Hanzala. Peygamberimizge vahiy kile Kur'an ayetleri inge, Peygamberimiz onu okuy, hem ol yazıp bara. Şuşu yazıp baruçulardan bulgan sahabe. Uçrata Ebu Bekir'ne radıyallahu anhu. Uramda şıraşalar. Keyfe ente ya Hanzala di. Ebu Bekir eyte. Ebu Bekir sırı. Ey Hanzala, niçik hallerin? Mine Müslümanlar cemaat uçraşkan vakitlarında hal sıraşırga tiyişler şuşulay. Bundan bir köp faydalar alıp bula. Hanzala'nın cemaat koygusu nersede bu vakitta. Niçik hallerdi? İkinci hadiste kile ol yılagan küz yaşları çıkkan bulgan. Şu an köre sıragan. Niçik haller nerse buldu? Hanzala'nın cevabı. Nafaka Hanzala di. Hanzala di münafıklardan bulup gitteli di. Cemaat göresin. Ebu Bekir'nin isi kite radıyallahu anh. Keyfe zek, niçik bula ol, nerse buldu, nersik dip cevap verirler cemaat, niçik dip cevap verir. Hanzala eyte Ebu Bekir'e. Mine bizdi, mine mindi, Allah ilçisi yanındadı, zikir meclisindeydi. Ol bizge iske düşüredi. Cennet sili ol bizgedi. Cehennem de silidi. Ahiret hallerin silidi. Mine di tıngna butrabızdı. Mine di küz aldına kitirgen kebekti. Mine eytirsin de mine küz oldu bizge kilip basadı. O silegen vakittadı. Şu halde cennetke kızıgabızdı. Şu halde cehennemden korkabızdı. Mine cemaat onların iman dereceleri nindi bulgan. Yakın di batala. Yakın. Şundi ittirip olar tıngnaganlar. Küz aldında kebekti bizden di cennetti. Hem cehennemdi. Lekin di. Niçin münafık dip sanıyor özen? Münafıklar galemeti dip sanıyor. Mine di onun yanından tırıp gitebiz dedi. Koytabız gaylebiz yanına di. Hatınımızını körebiz. Balalarımızını körebiz di. Dünyanı körebiz di. Şular bilen meşgul bulup gitebiz dedi. Unutabız di. Bayağı silegen sözlerindi. Bütün de unutabız dip tugel. Mine unutup jebere şol vakitlarda di. Biz bitti unutırga tiyiş tugel di. Şu işlerimiz vaktında di. Ebu Bekir eyte kulluna ala zalik. Bütünü biz dedi ol eybir dedi. Lakin cemaat bular ikevsiyle şeylerde tınışlanmıyorlar. Sinde şolay iken yoksa deyip etmiyorlar. Kiteler Peygamberimiz yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Kilip kireler de Hanzala eyte nefaka Hanzala münafıklardan buldu ey Allah ilçesi dey. Ne olay deyip eytesin dey. Hem şuşunu yanıdan Ebu Bekir'e etken gibi eytip bire. Ne için şolay etkenin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte. Ey Hanzala dey. Siz de benim yanımda oturgan vakittağı kibik. Meni tınlagan vakittağı kibikti. Halet. Menim yanımdan gitkenden sonra şundi haletigizde devam ite turgan bolsağız di gildi. Bilesiz mi nerse bolur dedi. La safahatkumul melaiketu ala furushikum ve turukikum. Sizge di, ferişteler di, kulların suzup di, selam verirler idi sizge di, tüşeklerigizde vakitta da di, hem yoldan yürgen vakitlarigizde da di, ferişteler sizden bile kilip görüşürler idi di. Velakin ya Hanzala sa'aten ve sa'a. Ey Hanzala di, şu an göre bildi, unutmadı. Her birisinin özünün vakiti vardı. Vakit.
Менә шушындый булсын, шундый вакыт зикр булсын. Аллаһны искә ала торган дәрес булсын, зикр мәҗлесе булсын, Коръән укый торган вакытың булсын. Менә шушы дәрес ала торган, вәгазьләнә торган вакытың булсын ди. Ләкин ди, син ди хатының янына кайткач, син аның күңелен күрергә тиеш. Балаларың белән уйнарга тиеш. Һәм син дөньяң белән шөгыльләнергә тиеш. Син харамга тотынырга тиеш дими. Менә шушы дөнья эшләрендә катнашуыгыз ди, бер нинди дә гөнаһысы юк ди. Шөгыльләнегез ди, ләкин онытмагыз ди Аллаһны искә алырга ди. 3 тапкыр кабатлаган Ханзаләгә. Сәләсә маррат ди Ханзала әйтә. Ул җәмәгать шушы хадисне ул тапшыра бит. Сахих Муслимдә бу шулай ук. Һәм 3 тапкыр әйтте ди. Вәләкин сәгатен ва сәга вакыт, ягъни һәрберсенең үзенең вакыты булсын. Җәмәгать менә без шуңа күрә зикр кыла торган, Аллаһны искә ала торган безнең вакытларыбыз булырга тиешле. Ләкин гаиләбез янына кайткан вакытта шулай ук аларның хакын онытмаска, хатыныңның хакын онытмаска, балаларыңның хакын онытмаска, хәтта үзеңнең тәнеңне онытмаска, үзеңне тәнеңне онытып җафаламаска. Пәйгамбәрбез хутбә сөйләгән вакытында бер кешене күрә. Ул үзенчә уйлаган Аллаһка гыйбадәт кылам дип. Теге кеше басып тора ди, кояш астында басып тора, кояш эссе бит инде. Зонтиге да юк, агач астында да түгел. Ник алай басып тора ул ди? Ул нәзер әйткән ди, сөйләшмәскә ди, кояш астында торырга ди, уразада булырга һәм утырмаска. Ягъни шушы азапланулар аркасында Аллаһ Тәгаләгә якынайырга теләгән. Пәйгамбәрбез әйтә, әйтегез анырга әмер итегез, утырсын, күләгәгә кирсен, сөйләшә башласын, уразасын дәвам итсен ди. Аллаһ Тәгалә безнең азаплануны теләми. Аллаһ Тәгалә кушкан эшләр барысы да безнең файдабызга. Үзен зикр итүдә. Ләкин җәмәгать кеше Аллаһка якынаям дип бүтән нәрсәләр уйлап чыгарга тиешле түгел. Аллаһ кушкан эшлә. Аллаһ Тәгалә белән бул, аны зикр ит, гыйбадәттә бул. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да хәерле, файдалы гомерләр биреп, шушы Аллаһ Тәгалә биргән гомерне һәр барчаларыбызга да үзен зикр итә торган иттереп, искә ала торган иттереп, гыйбадәттә уздыра торган иттереп, Аллаһ Раббыбызның ризалыгы өчен уздыра торган гомерләрдән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кылса иде, һәм кыямәт көннәрендә мәңгелектә һәр барчаларыбызны җыйса иде үзенең фирдәүс җәннәтләрендә. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril mu'minin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.